Pipi won't have in Kuthabin. Golpeto! Yes. Embrace. Got him there. War on drop. Then shot. Acha. Good. Acha kita. Hi tita go. Hi tita. This hi tita. Tuni Saturday date 7 2022 Thadou trophy final ve akachi go na wa. Mi ki pantai wa lai ki gate pan. Erpong. Lenga beti lang kabe. Shortcut lampi amin ke hello. Ini Samsung sang abo he. No mo ki ham he go. No. No. He go men bom mo nyo tin na go. Kita ita dengar play yang kita ita dengar dam de kita pan de nom bang eh mi him chu go zu bang aziz jing lo tam nan cha chilanga ke gol te bang wa ho ke ho langa ke gol Koi chuk koi hamang ke hello susam tu Nehginpao atau goalkeeper negara itu berkira si siap satu lagi tu Nehginpao defender oleh goalkeeper ka bisa dia saya macam yang ini yang ini dead vang phanawe na corner Saya milih ini hamam kahe ho sata fuan bela Silang gawe henti gawe. Kalung. Bien tamale. Sabal jenge. Alfan geti je. Kita bol pe ekci khom. Kapa monam kadin na bol ko vet. Nah, go. Come to. Same yang tu mana? Saya yang kita temu dah ni. Tak ramai. 23 ko he ha. Ni. Herbat tegar mo. Cepat. Namsing yang hola ka.
Hey! Val. Brothers Finlay. Shot. Acha. Good. Acha kita. Kasi. Aku teh video ha. Po. KFA fans. Misang pan an pe. Amin lagi lo misang pan. Pakon ape. Sanda na. Yan eh. Kita tayo tayo lang sa mga kaluts. Kabebe kita lula. Mihim ho ground sa lut gapta. Nemting teg yang la aga ka daw ni. Kecip su cái giấy là hi mi tâm đàn chưa Patrick Hinwani, player Palanga, Songhu from KFA, Cookie Football Academy, Tournament Security. Jersey number 14, goal scored 14. Aban pe payuhin, top scorer VIP do PD win Kulam in Thong again, President Thadou. Abana, best goalkeeper di Zong Tao Zone Hokip, MPS officer, also additional. oh Best keeper. PD win to team na hai. Chola hai illegal. PP Bon Savin Kuthabin Golbeta! Dr. Nehginpao Memorial Team, champions of the 4th Thadou Trophy 2021. Bye-bye! Summer may nagrang summer pay na ako. Hotel gimnay. Bye-bye! Nemsing! Bye! Hungkile ba? Hungkile ba? Hulay ta! Hungkile ba? Tapos